Agak-agak yuk. Dok Sunda main film. Ih, jadi si Acong anjing. Kagak si Acong main film. Wuh, mantap pokoknya mah. Mantap, Cong. Aing ki aing. Kawasan jauh ieu pokon. Lakina botol bae. Aduh. Keren lah, iya nak. Meski mas sedar, pokoknya lanjutlah film. Mantap Cong, terus mantap, terus nyanyi. Lek, saya dulu non lek. Itu si Acong Mana? jadi artis. Oh, jeung si Acong jadi artis. Oh, channel naon nih lek? Dulu tau Mana? Channel naon? Channel aja. karyaku. Karyaku. Oh, nyabat lek. Lek ieu cai saha lek? Cai aing. Jeung aingnya lek. Ulah ih, aing. Koret sia lek. Ulah pokoknya mah. Jeung aing lah lek. Ulah. Jeung aingnya. Aing haus lek. Haus. Cek asal bawa bahasa mabok sia dirinya dileken dulu cak dia. Wah, dijek main lah. Cai nani sesulai ya, bau cekih kamu. Coba aduh. Iya mas kana luar sa cai beran budak. Aduh. Oh, aduh, gara-gara minum cai ya. Tapi haus lah aing. Angka deh. Ulun. Aduh, aing minum cai ya tacong. Aduh, baik enggak bawa cong. Cong. Wah, aing penuh. Kunaon aing cong? Ya sebabnya kunaon sih? Aing sebenarnya minum cai iya ya. Tapi naon eta? Cai menang teh sule iya. Bila usus sule ngobatin sia. Entah, lihat ge, asal bersihat ge. Oh, asal net ge. Kunaon sih cong? Hah? Hamar. Amar, bau naon ya bocik ke bawah? Penyau gua. Gila. Renak aing mah. Itu pancong. Itu pan. Wah, ya si Sule mah nyang obat urangnya. Beneran. Oh, bae minum di cong, coba sekali disukan ento. Coba. Aduh. Tolong siapa? Oh, aing barasa. Aing asawahan. Oh, silakan itu. Teman-teman saya ke sawah. Bapak aing. Bapak sih ya? Oh, genggas sekali itu. Sing ade. Si Acong nyembret karena aing dulu. Aing berarasa yo. Si Acong, si awas siapa yang ngecong. Aing CS ongkoh jeung aing. Woi, naon? Aing meta. Jeung saha teh sia? Yang budak. Jeung saha? Budak. Oh, geng seru mau ge. Oh. Ai kitu mah. Aduh. Wei. Bukan lewat ya Allah punya. Oke, mabuk. Wei.
Wah, udah. Ambilan biasanya. Minuman mahal, hamil. WA. Wah, eleng ya. Woi, kenal. Ada lena kenaon. Kerdiu. Eta saya nyaho kami kerdiuk jeung malah nanya. Soalnya, kayak mungkin ya. Saya menang di mana? Si Ete nasi kule. Terus yang ambilan, yang itu. Oh, kebenaran kami haus. Malah kana. Kenaon sia? Masih itu. Minuman anjing ieu hambar amat. Kenapa cuma dasar. Kenapa lo? Cong, cinaon sia ieu hambar amat. Banyak. Iya mah. Saya mah di mana China, wah paling jelas lah. Nah di mana buah pugu hambar? Nang di mana jeung sia eta cai? Tadi ini mana? Nang di mana? Tadi ya, ayo lepas. Kasih apa? Terus? Weh, cuma dipecahkan wah. Ya, sayang siya. Sayang, tayo. Terus? Minum wah. Minum wah lah. Tapi anehnya si Rizka mau ngomongna hambar. Ya, nih. Kadi. Mana sia? Weh, mana ho? Oh, mana? Di mana bimbingan deh? Ingat tuh. Oh, meureun nya parasa aing mah hambar. Acong, sia nyaho ka buku aing tuh. Menyaho. Banyak kami ACRT. Si RT, emang sukulin si RT gitu kuari mah. Oh, hutnya. Banyak kami baik. Kongres aing ka ditu heula ge. Bisa itu. Ka ditu. Aduh. Neng Muna, kalik nih. Pucuk itu Pak, ulan pumpi Pak. Neng Muna, milik saha. Ya, pergi. Aya gajah mawa narkoba. Neng Muna ulah poho jodoh maloba. Naik kereta turun di Tegal, makan roti di belah dua. Kalau cinta sampai gagal, tidak mungkin kita hidup berdua, Neng Muna. Di belakang mau ada apa tuh, Neng Muna? Sarang heo. Pak ke kebelah ngajomblo kos kieu yo. Nah, jangan jomblo. Atuh ja cewek na teu boga. Itu si Siska tuh mumpung sarangan. Bong, si Siska mah galak, sok nyibit. Itu jing jabagun. Saya ngomong-ngomong nyerang tadi ya? Nya poho. Nek nanya ke bawah kami neuto. Si Sule. Heeh. Tadi mah di saung si Sule. Kena YouTube. YouTube naon? Si Acong jadi artis. Yang tadi mah gitu tuh. Pakai kacamata. Ajo aing di ditu. Aya si Sule di saung. Le, icai saha? Nu aing dibawa ku aing ka dia diinum ku aing cai. Heuh eta cai nangging. Si Acong teh puga-puga mawa cai. Duka si Sule. RT mah bawa beja haus. Teka wawa jasa haus diinum be. Setangka dia rada kieu ku warga leng-lengan tuh. Sirah ieu. Ngus kami mah teh bisa kebel-kebel di dieu nang kabogoh. Oh, sirekan itulah si Sule goreng iya. Skuprut. Goreng. Trek putus gitulah. Aing lu aing dirayu. Numpuk nanya eta serius amat. Ih, Neng. Lah Acong ieu. Nah, si Acong. Jadi artis YouTuber. Oh gitu. Nah, gitu ngaran channelna. Aran channelna karyaku. Geus ke kunang ditonton. Nyamuhun. Geus lah ngomong nanya. Eta si Acong menang cai di si RT. Si RT menang AA eta cai-cai naon jing? Nges Neng. Ulah hayang nyaho. Ih, kan kitu jing. Amun Neng hayang nyaho. Kayak Neng mesti mararah ka. Geus bare nyaho bae cai naon jing eta? Eta cai Cai naon? caki ih Bener. emang Neng minum. Oh. Saking hausna. Hahaha.
sis kehambar orang ceki ayo. Kira-kira be jengkiihna ba eta. Bodo amat sih ning minum. Kolot-kolot blok bating cuek. Aduh, aing nyeri, aduh, dikalipak. Aduh, untung hulu aing teh mantap kana ieu, amun hulu aing mantap kana ieu, cenah meureun kita bocor. Tanah dulu HS. Parta. Kabar buruk. Nahan, kabaran. Yang video call. Oh, gitu. Naon yang muna? Parta kan tadi minum China botol tali. Minum. Loba diminumna. Katanya teu naon? Teu nyaho. Atau mah cek isi Sule. Wah, bener teh si Sule geus kay. Geus aya loba omong hayu tangan budak. Hayu tangan budak. Hayu tangan budak. Tuh berarti budakna tuh. Saya samperan. Ayo, samperan. Oi. Acang eta nyaho teh si cai naon? Naon? Teguin ya. Nanya. Sudah ngomong. Cuma yang penasaran kami bae Ocong. Oh, Kira cai naon? Anyaho. Oh. Eta ciki si Sule. Cong. Cuma sabetkeun bae, Cong. Ayo. Jak amat sih eta. Turban gerak. Turban. Rupanya si Sule. Udah coba gerak. Haru, Sule. Padahal yang paling panas jangan kebaik ni. Berada paling panas pun dia. Juga nyumput. Aduh, uras paling Sule sia. Aing bagalak. Sule. Woi,